U Federalnoj upravi civilne zaštite Mirza Spahić je zaposlen već 15 godina. Dug period u ovom stresnom, izazovnom, nerijetko i opasnom poslu. Na pitanje da li se ikada pokajao, kazao je: Ovim poslom se bavim već, kao što sam rekao, 15 godina i mislim da ga obavljam za sad uspješno. Radim u timu za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih sredstava i u specijaliziranom timu za spašavanje na vodi i pod vodom kao ronioc. Ljubav prema poslu i sve u životu što radite treba da radite iz ljubavi i sa velikom željom. Jedan od opasnijih poslova je otklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Naš sagovornik koristi priliku da apeluje na građane. Kada kažem neeksplodirano ubojito sredstvo, apelujem građane da se čuvaju prilikom pronalaska tih sredstava. Evo, ovi lijepi proljetni dani izmamili su dosta građana u prirodu. Dosta građana obrađuje zemlju, krči živice i tako dalje. Znači, u slučaju pronalaska nekih neeksplodiranih sredstava i sredstava zaostalih iz rata, ne dirati ništa, apelujem građanima ponovo. Građani mogu pozvati civilnu zaštitu na broj 121 ili policijsku upravu na broj 122 i to će biti realizirano i otklonjeno u što kraćem vremenskom periodu. Kako smo već pomenuli, osim borbe sa neeksplodiranim ubojitim sredstvima na zemlji, dodatni problem i opasnost je isti posao, ali pod vodom. Napomenuo sam ranije da sam u timu za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojitih sredstava. Pored toga, u timu sam za spašavanje pod vodom gdje radim kao ronioc. To je jedan od specijaliziranih timova Federalne uprave civilne zaštite koji broji 10 ljudi, uglavnom deminera i pirotehničara iz Federalne uprave civilne zaštite. Napomenuo bi da tim za spašavanje na vodi i pod vodom posebno se istakao u spašavanju ljudi iz poplavljenih područja u vrijeme onih katastrofalnih poplava koji su nas zadesile 2014. godine. Kako je kazao Spahić, kako je apelovao u nekoliko navrata, građani bi trebali da budu posebno oprezni u ovom periodu kada se obavlja dosta posla na otvorenom i da svaki sumnjiv predmet odmah prijave na brojeve 121 ili 122.